Okey, selamat petang. Selamat kembali ke kelas biologi tingkatan 4 bersama Cikgu Wisundram. So, untuk habiskan bab 11, di hujung bab 11 kita ada penerangan berkaitan dengan penyakit berkaitan dengan sistem pertahanan badan. Nasib baik dalam silibus kita hanya ada satu penyakit sahaja dalam silibus. Dalam kehidupan harian ada banyak penyakit berkaitan dengan sistem pertahanan badan. Tapi dari segi silibus kita hanya terangkan satu penyakit iaitu AIDS. Mungkin penyakit AIDS ini kebelakangan ini tak begitu famous. Suatu masa dulu, tahun 80-an, 90-an, 2000 ke atas, penyakit ini amat famous. Kenapa amat famous? Penyakit ini boleh menyebabkan kematian. Dan pada masa yang sama, tak ada ubat. Tak ada ubat. Sampai sekarang pun tak ada. Kita tak boleh sembuh daripada penyakit ini. Kita hanya ada rawatan. If I say it in English, treatment is available. There is no cure. Until now, there is no cure for AIDS. Only treatment. But obviously, banding dengan 80-an, 90-an dengan sekarang, teknologi yang kita ada, teknologi perubatan yang kita ada ini sudah begitu baik. Orang yang ada AIDS, kalau dulu dia cepat mati, sekarang kalau ada AIDS pun dia boleh hidup untuk masa yang lama. Sebab rawatan yang ada sekarang adalah lebih berkesan berbanding dengan apa yang ada dulu. So dari segi AIDS ini, apa penerangan yang kamu perlu tahu? Penyakit AIDS ini selain daripada dia famous sebab dia menyebabkan kematian, lagi satu kematian dan tak ada ubat untuk sembuhkan penyakit ini. Pada masa yang sama, penyakit ini juga famous sebab salah satu cara, walaupun ada beberapa cara untuk seseorang mendapat penyakit, dijangkiti penyakit ini, yang paling famous adalah hubungan seks. Dan biasanya kita ada, in English we call this prejudice. Prejudice maksudnya, bila kita nampak seseorang, automatically in our mind is already, okay, this person should be like that. Dia patut macam ini. Kalau Malaysia pun kita ada konsep, biasanya ada prejudice. Contoh, kalau kita nampak Melayu, mungkin Melayu mesti ada sifat macam ini. Kalau India mesti ada sifat macam ini. We call that prejudice. Even before you know the person, you are starting to make assumption. Kita belum kenal orang itu, tapi kita dalam fikiran kita dia mesti macam ini, macam itu. We call it prejudice. Contoh, dari segi hubungan seks, bila kita fikir hubungan seks, kita ada anggapan yang golongan yang lakukan hubungan seks dengan banyak adalah golongan seperti di Amerika, mungkin di Eropah, dan lagi satu mungkin di Jepun. So, orang-orang yang ada di kawasan ini, kita ada anggapan yang dari segi hubungan seks, untuk orang-orang yang ada di kawasan ini, mereka lakukan lebih banyak hubungan seks berbanding dengan orang-orang yang ada di Asia. Mainly because culture kita, budaya kita berlainan. Kita secara semula jadi, we don't openly talk about sexual education. Nak mulakan pendidikan seks pun, a lot of discussion. We don't openly talk about it. Kalau kita ada apa-apa kemuskilan, kalau kita ada apa-apa soalan berkaitan dengan seks dan sebagainya, kita tak berani tanya daripada emak dengan bapa. Budaya kita macam itu. Tapi kalau kita ambil macam Amerika, Eropah ini, anak boleh bercakap dengan ibu ataupun bapa, boleh tanya maklumat dan mereka, they can openly discuss about it. That means the way we approach this topic, sexual education, the way we approach Asians, lain dengan macam Eropah, Amerika. For them, it's something that you can discuss. The son, the daughter can ask the parents about sexual intercourse and they openly talk about it. When the children ask, the parents give the information. Kalau kita lah, budaya kita tanya kepada emak atau bapa. First of all, kita tak berani pun tanya. That's number one. We don't even dare to ask. If at all you ask also, parents most probably we will not give you the answer because they feel shy. It's not something that we openly discuss. So, the culture is different. Sebab budaya kita berlainan, kita ada anggapan yang orang-orang di Amerika, Japan dan Eropah ini lakukan lebih banyak hubungan seks. Dan kita ada perception iaitu AIDS disebabkan oleh salah satu cara orang dapat AIDS adalah melalui hubungan seks.
Dan hubungan seks ada kaitan dengan orang-orang di Amerika, Eropah dan Japan. So, using this, we can come to a conclusion that kita boleh buat kesimpulan yang AIDS lebih banyak berlaku di Amerika, di Japan, di Eropah. Sebab orang-orang di negeri itu lakukan lebih banyak hubungan seks, manakala orang-orang yang ada di Asia, kita lebih tradisional, so kita kurang dijangkiti AIDS. That's the impression we get. AIDS means sexual intercourse. And sexual intercourse is more common in all of these countries. So people in these countries should get more AIDS. People in Asia should get less AIDS. That is the perception that we have. Itu adalah andaian kita buat. Tapi bila kita tengok data, graf ini menunjukkan bilangan penduduk yang sudah dijangkiti oleh AIDS ataupun yang ada AIDS. Lagi gelap warna coklat itu atau warna merah itu, lagi banyak pesakit. So kalau kamu perasan, semua negara yang kita kaitkan dengan hubungan seks, iaitu Amerika, Eropah, Australia, Japan, semua negeri ini, bilangan pesakit AIDS amat-amat rendah. Manakala negara-negara yang kita kaitkan dengan tradisional, macam Asia, Afrika, negara-negara ini yang ada banyak pesakit AIDS. So, what we believe is something, but what is actually happening is something. Kita rasa AIDS lagi banyak di Eropah, di Amerika, di Japan sebab mereka lakukan lebih banyak hubungan seks. Tapi data sebenarnya menunjukkan negara-negara itu kurang AIDS. Yang banyak AIDS adalah negara-negara tradisional ini macam Afrika, Asia. Kita tengok macam South Africa semua, berapa banyak penduduk yang ada AIDS. Why like this? Kenapa? Does it mean these people are doing less sex? Ada. What this clearly shows is education. Awareness about the disease. Kesedaran mengenai penyakit tersebut. Orang-orang di Amerika, di Eropah, di Japan, di Australia ini semua, mereka bukan buat kurang seks sekarang. Mereka tahu apa itu AIDS. Mereka tahu macam mana seseorang boleh dijangkiti oleh HIV. Mereka tahu macam mana melindungi badan mereka daripada dijangkiti. They know what is AIDS, what is HIV, how someone can become infected, and how to protect themselves. Education, awareness. Orang-orang yang di Afrika, di Asia, ini adalah tempat di mana ada banyak orang yang miskin. Maksudnya, tahap pendidikan rendah. So, orang itu dijangkiti oleh AIDS sebab dia tak tahu apa itu AIDS, dia tak tahu apa itu HIV. Clearly, this map shows us awareness about the disease is important. Kesedaran berkaitan dengan penyakit ini penting. Kalau manusia itu tahu, oh ini HIV, ini cara kita boleh dijangkiti, he can protect himself. Orang-orang yang ada di negara-negara miskin ini, mereka tak tahu HIV, mereka tak tahu AIDS. So mereka tak lindungi diri mereka, end up they become infected. Sebab itu, Malaysian government, kerajaan Malaysia, mereka rasa pelajar sekolah menengah perlu tahu apa itu AIDS. Kesedaran, they are creating awareness. I don't think this AIDS, actually AIDS ini sudah ada dalam silibus, saya rasa lebih 15-20 tahun sudah ada dalam silibus. Dia pernah keluar sekali saja dalam soalan esei. As for me, AIDS is in the syllabus to create awareness. Mereka nak pastikan pelajar-pelajar, sebab pelajar sekolah menengah akan jadi dewasa. Dan bila jadi dewasa, mereka akan lakukan hubungan seks dan ada kebarangkalian mereka boleh dijangkiti. Untuk pastikan mereka tidak dijangkiti atau untuk mengurangkan kebarangkalian mereka dijangkiti, kita kena beritahu mereka apa itu AIDS, apa itu HIV dan sebagainya, supaya mereka boleh lindungi badan mereka daripada dijangkiti. So that, for example, if let's say we do a survey like this, 20 tahun akan datang, kita buat survey macam ini, kita tak nak kamu jadi sebahagian daripada statistik. We don't want you to become infected with HIV and AIDS.
So creating awareness, that is the purpose of this explanation. Education, awareness is important. Cara paling utama untuk mengelakkan dijangkiti oleh HIV ialah kesedaran berkaitan dengan penyakit tersebut. So maklumat yang kamu perlu tahu. HIV, nama penuh dia Human Immunodeficiency Virus, HIV. Nama penyakit ialah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ini penting. Immunodeficiency maksudnya sistem keimunan. Immuno maksudnya sistem keimunan. Defisiensi secara am maksud dia lemah. Sistem imun lemah. Dan perkataan acquired ini diperolehi. Macam mana sistem imun jadi lemah? Dijangkiti oleh HIV. Nama penuh HIV ialah Human Immunodeficiency Virus. Bahasa Melayu nama dia virus kurang daya tahan manusia. Kalau you tukar, kalau you tulis bahasa Inggeris pun okey. Itu pun kalau soalan ini keluar, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Maksudnya, virus ini hanya menyerang manusia. Bila dia menyerang manusia, dia akan menyebabkan sistem keimunan menjadi lemah. Sistem pertahanan badan menjadi lemah. So HIV bentuk dia lebih kurang sama macam COVID-19. Sebab COVID-19 pun virus, HIV pun virus. So the first thing is, macam mana seorang itu boleh dijangkiti oleh HIV? Yang pertama adalah melalui pemindahan cecair badan. Ada banyak cara bagaimana HIV boleh menjangkiti seseorang. Antara yang paling biasa adalah pemindahan air mani ataupun cecair faraj. Air mani dihasilkan oleh lelaki, cecair faraj dihasilkan oleh perempuan. So, semasa hubungan seks, kalau hubungan seks itu dilakukan tanpa perlindungan. Tanpa perlindungan maksudnya tanpa menggunakan kondom. So, kalau lelaki itu sudah ada HIV, perempuan itu boleh dijangkiti. Kalau perempuan itu sudah ada HIV, lelaki itu boleh dijangkiti. So, ini kita panggil HIV hanya boleh hidup. HIV ini hanya boleh hidup dalam cecair badan. Cecair yang dihasilkan oleh badan. Itu sahaja tempat HIV boleh terus kekal. Maksudnya kalau HIV sudah masuk ke dalam udara, dia tak boleh berfungsi. Nasib baik dia tak boleh berfungsi. Dia hanya boleh terus hidup kalau dia berada di dalam cecair badan. Macam air liur, air mani, cecair faraj, darah, semua ini adalah cecair dalam badan. Dalam itu, kalau seseorang sudah dijangkiti oleh HIV, dalam cecair badan dia akan ada HIV. So, ini adalah cara utama hubungan seks tanpa perlindungan. Perlindungan maksudnya, perlindungan adalah dengan menggunakan kondom. So, kalau lelaki, dia gunakan kondom lelaki. Untuk perempuan pun ada, kondom perempuan pun ada. Dua-dua pun boleh digunakan. Tapi kondom perempuan ini female kondom. Kondom perempuan ini dia susah sikit untuk guna. A bit troublesome to use. Kebanyakan masa kondom lelaki akan digunakan. So kondom lelaki ini fungsi dia akan menutup zakar. In English we call penis. Organ pembiakan lelaki itu akan ditutup dengan menggunakan semasa perhubungan seks. Dia akan ditutup dengan menggunakan kondom ini. So kondom ini fungsi dia adalah memerangkap air mani. Memerangkap air mani supaya air mani itu tak masuk ke dalam badan perempuan, ke dalam sistem pembiakan perempuan. Kalau air mani tak masuk ke dalam sistem pembiakan perempuan, perempuan itu tidak dijangkiti oleh HIV. So I repeat, I don't expect this as a question. Mungkinlah soalan bahasa Malaysia, mungkin fakta ni semua kamu boleh guna. But as for bio, I feel all of this are more for awareness. To make sure you know what is HIV, what is AIDS, how to protect yourself. So ini adalah satu cara untuk melindungi badan daripada dijangkiti oleh HIV. Kalau kita tak pasti status pasangan kita. So if a guy or a girl wants to have sexual intercourse, you don't know the partner status. Dia ini ada ke tak ada HIV. Kalau tak tahu. Kalau macam suami isteri
Kita tahu suami isteri dua-dua tak ada HIV, so tak perlu gunakan secara tak perlu gunakan ini. Tapi kalau it's someone new and you are not sure whether that person have or don't have HIV, best thing to do is to do HIV test lah. Tapi kadang-kadang tak ada masa untuk buat. Better safe than sorry. That's the English word. Better safe than sorry. Ada tak ada, kalau tak tahu status, don't take the risk. Kalau perlu lakukan hubungan seks, lindungi badan, contoh gunakan kondom. Male kondom ataupun female kondom, biasanya male kondom, convenient to use. Ini satu cara seseorang boleh dijangkiti. Cara kedua adalah pemindahan darah yang tercemar dengan HIV. Pemindahan darah yang tercemar oleh HIV ini biasanya jarang berlaku sekarang sebab it happens once in a while because of someone's mistake. But most of the time, bila kita derma darah, mungkin kamu belum derma. Lepas umur 18 tahun, kamu boleh derma darah. Bila kamu derma darah, kamu akan perasan yang mereka akan keluarkan 3-4 test tube darah. Dia kumpulkan darah dalam test tube dulu. Lepas tu dia masukkan dalam bekas yang besar. So 3-4 darah yang dia ambil itu semuanya akan dihantar ke makmal untuk cek darah. Ada HIV tak, ada penyakit ini. They check for a few things. Antaranya adalah HIV. So sebelum darah yang kita derma itu dipindahkan kepada manusia lain, mereka akan do English, the word is screening. Bahasa Melayu ialah dia akan buat saringan. Dia akan buat saringan. Kalaulah contoh kita dapati dalam darah itu ada HIV, tak boleh, darah itu tidak akan didermakan kepada orang lain. So we can be safe that the blood we are getting doesn't have HIV, but sometimes mistake happen. Kadang-kadang dia boleh berlaku. Macam ini adalah satu cerita lama. Ini masa our previous Prime Minister, Datuk Seri Najib was the Prime Minister. Tapi long time ago lah. Semasa dia Prime Minister itu ada satu case. Nothing to do with the Prime Minister, but I remember the time he was the Prime Minister. So ada satu case ini di Segamat, hospital kerajaan. So ada satu budak diberikan darah, pemindahan darah, tapi dalam darah itu ada HIV. So budak itu sekarang dapat AIDS akibat kesalahan yang dilakukan oleh hospital tersebut. So sekarang mana, and there's no cure. So budak ini akan ada HIV, sudah ada HIV. So dia akan ada AIDS. So how I know is Datuk Seri Najib's time, because you see this One Malaysia. This One Malaysia is the motto for Datuk Seri Najib. So this is one of the politicians. They, when this news came out, he went and visited the boy, hugged the boy and take some photo and onwards. What happened to the boy, I don't know. But surely that boy have AIDS now. But ini sudah cerita yang lama. Ini adalah pemindahan darah yang tidak dibuat saringan. So maksudnya dia tak cek dalam itu ada atau tak ada HIV. But chances of this happening is like extremely rare lah. You have to be really unlucky to get this kind of infection. Hubungan seks lebih biasa sebab banyak orang dia tak gunakan perlindungan. Pemindahan darah yang tercemar ini extremely rare. Yang ini dia ni nasib dia baik. So dia buat blood test. Bila dia buat blood test, apa yang berlaku ialah keputusan yang dia dapat ialah HIV positif. Maksudnya keputusan memberitahu dia yang dia ada HIV. So kita panggil dia HIV carriers. Kalau dalam badan sudah ada HIV, pembawa HIV, English kita panggil HIV carrier. HIV ini unik ke? Lepas kita dijangkiti, seseorang dijangkiti oleh HIV, HIV akan kekal sampai 8 tahun tanpa simptom. For 8 years, HIV ada dalam badan. Tapi tak ada penyakit. AIDS tak ada. 8 tahun itu kita panggil dia pembawa HIV. He could be, normal. Sihat. Tapi dalam badan ada HIV. Dan masa ini bahaya. 8 tahun itu bahaya sebab manusia itu sendiri tak tahu dalam badan dia ada HIV. So dalam 8 tahun itu kalau dia kahwin contoh. Kalau dia kahwin, ada kemungkinan isteri dia boleh dijangkiti. Dia tak tahu dia ada HIV, tengok-tengok isteri pun dijangkiti. Kadang-kadang anak pun boleh dijangkiti. Sebab dia tak tahu dia HIV. Sebab itu, satu daripada cara untuk mengurangkan jangkitan HIV adalah dengan mengesan pembawa. That person could be healthy.
but inside the body might have HIV. We call them HIV carriers. So macam mana nak tentukan? Kita perlu buat saringan. That means must do blood test to find out. Actually by right, kalau seseorang itu rasa dia mungkin ada risiko untuk dijangkiti, dia boleh pergi ke hospital kerajaan untuk buat test. If I'm not mistaken, they do it for free. For HIV test, they do it for free. Dan maklumat itu dirahsiakan. As far as I know, maklumat akan dirahsiakan. Seseorang buat test pun, macam orang tak tahulah yang you buat test. So, they have that service. As far as I know, in the government hospital, they have. So, ataupun kalau kebiasaannya, kita boleh derma darah. Bila kita derma darah, first of all, even before kita derma darah, you have to go for interview. Sebelum derma, a doctor will interview you and they ask all the question. Pernah tak ambil dadah? Sebab ada banyak dadah yang kena suntik ke dalam badan. So, you need to use a syringe. So, kalau gunakan jarum untuk suntik dadah, jarum itu mungkin boleh menyebabkan jangkitan HIV. Terutamanya kalau jarum itu dikongsi. Orang yang ambil dadah itu 5-6 orang, dia pinjam-pinjam. Weh, lepas you masuk, saya masuk. So they use the same needle. Daripada 5 orang, kalau seorang ada HIV, needle itu ada darah. So orang lain boleh dijangkiti. So bila derma darah, mereka akan tanya, have you taken drugs before? Have you done any injection before? Did you take any tattoo before? Sebab tattoo pun kena guna jarum. Have you been to prostitution? Pelacur. Pernah pergi tak pelacur? Semua ini dia tanya. Direct to the face. Dia tanya. If any one of it, if you say yes, then they take extra precaution. Sebab kalau contohlah dia pernah ambil dadah, pernah berkongsi jarum, then there is a possibility mungkin boleh ada HIV. Maybe they do the test first. They say no, okay, you don't donate now. Do a HIV test. After that, we'll donate. Most probably they do that. Tapi anyone can lie. Bila doktor tanya soalan ni, you can lie also. Maybe dia pernah pergi kepada pelacur, tapi dia bagi tahu tak ada. Mungkin pernah ambil darah, tapi dia bagi tahu tak ada. Anyone can lie. So to be safe, lepas derma darah, darah itu akan dihantar ke makmal untuk saringan. So after we donate blood, if you didn't receive any call from the hospital, then that means you are safe lah. But don't use the blood test. Don't use the blood test to check for HIV. Orang yang tak lakukan, orang yang tak ambil dadah, orang yang tak lakukan macam pelacuran dan sebagainya, tak perlu risau. But if anyone is concerned, kalau you nak check ada atau tak ada HIV, jangan derma darah. You can go to a government clinic or government hospital, they can do a test for you. Lepas clear, baru pergi derma darah. Kembali kepada dia, cerita dia. Dia dapat result HIV positif. Maksudnya dalam badan dia ada HIV. Dan ini tahun 90-an, 90-an 2000 like that. Dia tahu bila dia dapat HIV positif, he start to ask around, what happens kalau saya ada AIDS, apa akan berlaku kepada saya? Dan bila dia dengar cerita-cerita, dia mula rasa takut. Once, sekarang saya ada HIV, kemudian saya akan ada AIDS. Kalau ada AIDS nanti, badan saya akan jadi teruk. Ada orang yang perlu jaga saya. Dia ni sudah kahwin. Dia buat keputusan. Dia tak nak menyusahkan family dia. Ada isteri, ada anak. Dia takut bila dia sudah kena AIDS nanti, mungkin boleh menjangkiti family dia. Pada masa yang sama, bila dia dah kena AIDS, dia akan jadi, in English we say burden. Family dia kena jaga dia. So apa dia keputusan dia buat? He left his family. Dia tinggalkan keluarga dia. Dia pergi, he just disappeared. Dia pergi tempat lain and then he start live separately. Tapi lama kelamaan, because kalau AIDS, lama kelamaan badan kena jadi lagi teruk, kena ada penyakit sebagainya, dia perasan nothing happening to his body, he's healthy. So dia pergi, lepas beberapa tahun, dia pergi balik ambil test, HIV negatif. Maksudnya keputusan pertama yang dia dapat itu salah. Dia tak ada HIV, tapi keputusan keluar. That is why always kalau kita dapat apa-apa keputusan yang negatif, there is always they call second opinion. Kita buat test lagi sekali untuk confirm. Dia tak buat.
So apa yang dia terima, you can't blame him also. When suddenly you get a result HIV positive, instantly your life changes. So dia dalam dia confused, dia tak buat second test. Lepas tu baru dia tahu dia tak ada HIV. So dia saman balik klinik yang buat test itu, dia saman balik. In the end he won like 150,000 lah. He won. After that only he called back the wife. Dia panggil balik isteri dia. Now the isteri is very suspicious lah. Sebab you tiba-tiba hilang. Isteri dengan anak, tiba-tiba dia hilang. Lepas beberapa tahun dia datang balik. The wife was very angry like that. Sometimes like budak yang tadi, nasib betul-betul tak baik, dapat AIDS. Dia ini nasib tak baik, jadi nasib baik pula. Dia tak ada AIDS, keputusan keluar positif. Lepas tu, bila cek balik, dia negatif. In between, he lost his family time. So, macam 5, 6, 7 tahun dia tak tinggal sama family. So, untuk itu, mereka berikan compensation lah around 150,000. All kinds of cases. Dari segi AIDS, pertama, melalui hubungan seks tanpa perlindungan. Yang kedua adalah melalui pemindahan darah. Yang ketiga, anak boleh dijangkiti daripada ibu. Kalau ibu HIV positif, HIV boleh masuk ke dalam darah fetus. HIV juga ada dalam cecair badan. Maksudnya susu yang dihasilkan oleh ibu pun boleh ada HIV. So, kalau ibu HIV positif, fetus mungkin boleh dapat HIV ataupun bayi selepas lahir pun boleh dapat. But I'm using the word mungkin, bukan mesti. Just because the mother's HIV positive doesn't mean the baby must be HIV positive. Dapat tak dapat bergantung kepada HIV masuk atau tak masuk. Banyak bayi yang dilahirkan oleh emak yang HIV positif, bayi yang dilahirkan tak ada HIV, banyak ada. Pada masa yang sama, yang ada HIV positif pun ada. Sebaik-baiknya lah, kalau boleh, orang yang ada HIV positif itu, you dah HIV positif, you tahu berapa susah hidup kalau HIV positif. Now, why you want to take the risk to have a child? Because there is a possibility for the child to get the disease. Kecuali kalau kita ada teknologi, kita boleh pastikan anak itu tak dapat, then okay, go ahead. But whether that technology available, I'm not sure. Later kita kena tanya. So, 3 cara. Cara pertama, hubungan seks tanpa perlindungan. Cara kedua, melalui pemindahan darah yang tercemar. Cara ketiga, bayi boleh dapat dari susu ibu, fetus boleh dapat dari emak melalui plasenta. Itu kalau emak HIV positif. Cara keempat, penggunaan jarum yang tercemar. Ini mungkin di kalangan pengguna dadah ataupun orang yang buat tattoo, yang ambil tattoo. So, tattoo pun kita perlu gunakan needle. So, if you're going to if you want to get a tattoo, go to a professional. Jangan buat dekat tepi jalan semua. Sebab kalau jarum itu tak sterile, ada kemungkinan boleh dijangkiti. By right, orang yang buat tattoo ni dia ada prosedur, dia tak gunakan jarum yang sama. But you never know. Some people might want to save money by, using the same needle or what. Infection could happen. So, cari profesional lah. Kalau nak buat tattoo, cari profesional. This is a major concern untuk orang yang ambil dadah. Penagih dadah, ini masalah besar. Banyak orang dijangkiti AIDS di kalangan penagih dadah. Sebab mereka berkongsi jarum. Jarum itu susah untuk dapat. Mereka gunakan jarum yang sama untuk suntik dadah. So, mana-mana dalam orang yang gunakan jarum itu, any one of them have HIV, there is a possibility other people also will become infected. Sebab jarum itu mungkin ada HIV. Kita suntik. Bila kita keluarkan jarum itu, mungkin pada jarum ada HIV. Dan bila jarum yang sebab mungkin ada titisan darah. Darah itu ada HIV. Jarum yang sama kita suntik kepada manusia lain, HIV mungkin masuk manusia lain. So, ini adalah 4 cara bagaimana seseorang boleh dijangkiti oleh HIV. Saya dah bagi tahu tadi, untuk 7-8 tahun tak ada simptom. Orang itu normal. Ada penyakit. Masa ini amat risky. Berisiko tinggi sebab
dia ada HIV, dia tak tahu dia ada HIV, ada kemungkinan dia boleh pindahkan HIV kepada orang lain. Dia sudah dijangkiti. Dalam masa 7-8 tahun itu mungkin dia kahwin. Kalau dia kahwin melalui hubungan seks, isteri boleh dapat. Dari isteri, anak boleh dapat. Sebab dia tak tahu. So, Malaysia is not a compulsory yet, but ada banyak negara yang mereka sudah wajibkan sebelum kahwin. Perempuan dan lelaki dua-dua kena buat blood test untuk pastikan tak ada HIV sebelum kahwin. Kalau ada HIV positif, perkahwinan itu biasanya tidak akan dibenarkan sebab ada kemungkinan lagi seorang itu boleh dapat jangkitan. I think Malaysia is not compulsory yet, but if there are a few countries where, or many countries where, it's compulsory to have a HIV-free certificate before they can get married. So, lagi satu, macam mana kita nak kesan pembawa HIV? Kita kena buat saringan. So, simptom hanya akan dilihat selepas 8 bulan. Selepas 8 bulan, apa yang HIV buat? Dia akan mula bunuh limfosit. Terutamanya limfosit B dan juga limfosit T. Dua-dua pun dia bunuh. So, bila dia bunuh limfosit B hasilkan antibody. Limfosit T penting untuk memusnahkan sel yang dijangkiti. So, bila bilangan limfosit mula berkurangan, sistem pertahanan badan akan mula jadi lemah. Bila sistem pertahanan badan mula jadi lemah, mereka akan mula dapat penyakit yang orang biasa tak dapat. Ini adalah penyakit paling biasa untuk pesakit AIDS. Nama dia Kaposi sarcoma. Nama penyakit ini Kaposi sarcoma. Secara am dia jangkitan pada kulit. Kamu dengan saya, sistem imun kita normal. Kita boleh bunuh patogen ini. Kita boleh bunuh patogen, kita tak dapat. Ini English kita panggil lesion. Yang ini semua lesion. Lesion ini orang biasa tak dapat. Sebab patogen itu kita boleh bunuh. Dia bukan patogen yang kuat. Senang untuk kita bunuh. Tapi orang yang ada AIDS ini, masalah dia, sistem imun dia lemah. Patogen yang tak kuat pun boleh menyebabkan masalah untuk badan dia sebab sistem imun dia lemah. I mean, normal people will not get this. Kita tak dapat penyakit. Tak boleh dapat sebab kita boleh bunuh patogen. Hanya orang yang ada sistem imun yang lemah boleh dapat jangkitan pada kulit. Ini antara cara paling senang untuk kita kenal pasti pesakit AIDS. Dia pada kulit itu dia ada something, the name of the disease is Kaposi sarcoma. Kita dah tahu apa yang menyebabkan penyakit. Kita dah tahu cara-cara utama seseorang boleh dijangkiti. This whole explanation is to come to this. How to protect yourself. Number one in the list, education. Ini yang paling penting. Everything else will be under. If you tell me, kalau saya tanya dalam kelas, cara utama. A lot of students will say, gunakan perlindungan semasa hubungan seks. Kamu tahu, kamu perlu gunakan perlindungan semasa hubungan. Macam mana kamu tahu? Sebab pendidikan. That is the main one. That is also the reason why AIDS is in your syllabus. Pendidikan. Sebab kamu remaja. Buat masa ini saya rasa di kalangan remaja pun sudah ada banyak yang buat hubungan seks. Remaja pun sudah buat hubungan seks. Lepas tu mereka jadi dewasa akan buat hubungan seks. So this is this is the time where normally people become infected. Sebab dia tak tahu macam mana melindungi badan dia. So the government add this into the syllabus to make sure you are aware, to make sure you can protect yourself. Perlindungan semasa perhubungan seks secara am kondom. Counseling untuk pesakit AIDS kalau seseorang sudah disahkan HIV positif. Lelaki atau perempuan itu akan diberikan counseling. It's not easy to accept, when you get a result HIV positive, instantly your life change. People, if the news spread, sampai sekarang pun, kalau kita dah tahu seseorang itu HIV positif, there's a word called stigma.
There is a stigma which is macam ada invisible sign kepala dia. Dangerous, don't go near. Kita tak boleh dijangkiti. Kita tak boleh dijangkiti kalau kita duduk sebelah pesakit AIDS. Kalau kita peluk pesakit AIDS. Kalau kita gunakan periuk mangkuk yang sama, lepas dia makan, kita basuh, kita makan, tak ada masalah. Kita tak dijangkiti. Kita hanya boleh dijangkiti melalui 4 cara yang saya tunjuk tadi. Tak boleh. But still, there is a kind of ketakutan yang kita tak boleh there is a kind of fear in what if something goes wrong. What if something goes wrong? I myself, saya sendiri cikgu biologi, but I myself feel ashamed to admit. Saya pernah pergi satu rumah because it's we visited that to give food and onwards, macam public service like that lah. So the house has children yang ada AIDS. Ibu bapa mereka bila mereka tahu anak itu ada AIDS, mereka macam buang anak itu ke rumah macam ini, rumah jagaan. Rumah itu semua kanak-kanak ada AIDS. So we went there to give food and onwards. But even though I'm a bio teacher, I'm ashamed to admit it, bila sampai sana, bila kita berada dalam rumah itu, I felt a bit uneasy. There's some kind of like some kind of unexplained feeling I have. What if something goes wrong? Actually, nothing can go wrong in the sense, but still, there is some kind of stigma lah. We call the word stigma. So, maksudnya, bila seseorang sudah HIV positive, immediately, the world is going to look at them differently. People are going to avoid. Macam dulu COVID-19. The moment seorang itu COVID-19 positif, sudah dijangkiti, terus, semua orang akan lari daripada itu. Sebab mereka takut mereka akan dijangkiti. At least COVID-19 dia boleh merebak, melalui sentuhan dan sebagainya. Tapi AIDS tak boleh. But still, there's a stigma, danger, don't come near. So people are going to avoid you. So how you're going to live with it? So mereka perlu diberikan counseling. Kita juga takut kadang-kadang. Ada pesakit AIDS ini yang dia balas dendam. Ada pesakit AIDS yang sengaja merebakkan HIV. Dia sengaja lakukan hubungan seks dengan orang lain untuk pastikan orang lain itu dijangkiti oleh HIV. Ada banyak kes. Sengaja mereka lakukan hubungan seks dengan orang lain untuk balas dendam orang lain itu untuk dapat HIV. There's a case in India saya tahu. Perempuan itu dia HIV positif. Kenapa HIV positif? Dia sudah dirogol. So it's totally not her fault. She was raped and because of that she got infected by HIV. So dia punya mindset ialah semua lelaki jahat. Semua lelaki jahat. So dia nak balas dendam lelaki. So dia cari lelaki. Sengaja cari lelaki, sengaja buat hubungan seks dengan lelaki untuk balas dendam. Dia nak balas dendam lelaki, so dia merebakkan HIV kepada. So by the time they discover, I think around 14-15 males already infected because of her. By the time they caught her, 15 orang lebih sudah kena HIV. Untuk pastikan perkara-perkara ini tak berlaku, counseling untuk pesakit AIDS. So, dan yang terakhir adalah saringan. Kita tak tahu siapa pembawa. Seboleh-bolehnya kita buat blood test to identify. So, saringan untuk mengesan pembawa HIV. Because pembawa HIV, they look healthy. And risky time, dia boleh memindahkan HIV tanpa pengetahuan dia boleh pindahkan HIV kepada orang lain. So we have to detect. So all of this explanation. Macam ini baru saya dapat. Ini baru punya. This one was July 2, 2025. 1,000 pelajar universiti kena HIV. 20-24. So sebab itu penting. You are at the moment secondary school, lepas ni akan masuk college, akan masuk university, and that's the time mungkin hubungan seks akan mula meningkat. So because normally college and university you already adult, and once you're adult you start to explore a lot of things. A lot of people do that. So bila dia tak guna protection, and this is what happens.
1,000 orang. So bahagi 5 tahun. Satu tahun 200 orang dijangkiti oleh HIV. Imagine. So this is the risk group. Teenagers, young adults. Ini the risk group. So to make sure you can protect yourself, all the information that we gave earlier comes under education awareness. So spread the word, stop the AIDS. Saya suka the fine print yang ada dekat bawah sini. It is bad enough that people are dying of AIDS, but no one should die of ignorance. Maksudnya, ada orang mati sebab AIDS. Kita tak nak orang mati sebab AIDS sebab dia tak tahu apa itu AIDS. Because if they don't know how to protect. So ini, untuk pastikan Malaysians, orang-orang di Malaysia tahu apa itu AIDS, kerajaan masukkan penerangan AIDS ke dalam silibus di dalam tingkatan 4. In Form 4 itself, you learn so that you know about AIDS, you know how to protect yourself. As for my opinion, itu sebab AIDS ada dalam silibus. Awareness. In terms of exam question, sekali saja dia pernah keluar sebagai soalan esei 3 markah. Itu pun saya rasa macam soalan esei itu pelik sikit. Sekali pernah keluar, mungkin objektif, but anyway, soalan AIDS ini consider senang. It's like general knowledge. Kalau dia tanya pun soalan itu senang. Mungkin yang susah, nama HIV, nama penuh dia, nama AIDS, nama penuh dia. Other than that, yang lain semuanya it's general knowledge. Sekali sudah dengar, immediately you'll understand. So nak tanya soalan pun, kita takut semua student dapat markah penuh because it is supposed to be general, common knowledge. Kadang-kadang orang yang tak ambil biologi pun boleh jawab soalan itu because a lot of people are aware of the disease called as AIDS. So yang AIDS tadi, semua penerangan ini, semua ini sudah you can read through on your own lah. Isu-isu kesihatan dan semuanya kamu boleh baca. I repeat, saya rasa dia lebih kepada kesedaran. Ini penyakit yang biasa orang kenal, Kaposi sarcoma. Dari kalau ada masa lah, kalau you suka tonton movie yang ada storyline, there is a movie called as Philadelphia. Cerita itu tapi dia cerita lama sikit, Philadelphia. So cerita ini adalah, this picture won best picture, best actor, best director. That's 1 year, but quite some time ago. So cerita ini Philadelphia adalah berkaitan dengan seseorang yang ada AIDS. Seseorang yang ada AIDS, I think 90 or something like that. So dia pesakit AIDS, dan pesakit itu dia kerja. So bila company dia tahu yang dia ada AIDS, mereka berhentikan dia. So lepas tu dia pergi ke court, dia pergi ke mahkamah, dia cakap, macam mana kamu boleh berhentikan saya sebab saya ada AIDS? This is unlawful. You can't fire me just because I have AIDS. You only fire me if I'm not performing, meaning I'm not doing my work. You can't simply fire me just because I have AIDS. So the story is nice. The court case, apa dia tanya dan sebagainya, very nice story. Not surprising lah, dia menang best movie, best director, best actor, best supporting actor. The actor was Tom Hanks. The lawyer was Denzel Washington. Semuanya dapat Oscar. Okay, so we are done with bab 11.